Ngibingelele kuwe mlaleli ukuthi usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi-ke uyaqala ungene kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala lokushini yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyibheke sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke isisebhenzelo engiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze zingakuphuthezi izindaba manje njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kuletheke lona-ke namhlanje kulethele udaba oluzihluke ngendlela-ke iyisimanga-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zithi-ke amaphoyisa adubule abulala uthisha ngoba emsola ukuthi ushaye ingane esikoleni. Namuhla kwenzeke into ebuhlungu. uMam Sithole obefundisa eduma ngokuhle primary school kuthiwa amaphoyisa afike emzini wakhe amthola engekho abese emlinda nokuthi mayefika bamtshela ukuthi bazombopha ngoba ushaye ingane. Uthe esabuza elinye iphoyisa lakhipha isibhamu lamdubula washona. Lesi sigameko senzeke eMnambethi-ke laphana-ke kodwa okuningi okuvelayo kusolakala ukuthi-ke bekungamaphoyisa-ke abeyifeki lawa bekungewona-ke amaphoyisa-ke bekungabantu-ke vele-ke bebeqonde ukuzomdubula-ke bambulale-ke laphana-ke lokho kodwa-ke akukakhonfemwa lokho-ke kuseyizinsolo-ke laphana-ke. Mina ngicela phansi ngama-comment section fusho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke njengezelo ngikufakela zona-ke kulona-ke kusukela-ke manje.